Dostlar, mına bazar kaynağı alat. Uy bazara geldik dostlar. Bugün hafta günü jekşembe. 5 dekabr 2021 yıl Sokuluk mal bazarındayız dostlar. Uy bazar. Başladık videonu tartып. Bundan keyin жылкыга өтөбүз. Караңыздар. Allah uydan başlayın mı? Çoğun uy eкен. Bu Allah uy kimdeki sizdeki? Kança eкен bu? 160 mı? Boğaz mı? Boğaz, 7 aylık boğaz. Kançan tuğan bu? Üçüncü benim bu. Üçüncüsünü içinde ha üçüncüsü. Ekini tuğan için. Eki tuğan, üçüncüsü içinde. 7 aylık boğaz. Ekini tuğup dur, üçüncüsü içindeydi. Жақсы. 160 ming сұрап ha. Жақсы mı? Çoğun uy arasında. Hazır kelebіз de bu. Bundaydan. Bu kança sұрап var? 135. Bunun parodası qanday? Алатау ha? Boğaz bu, sütü var mı qanday? 8 aylık boğaz. Qaysi sizdiki da? Bir ölü. Bular qancha bunuz? 90 Üçöv teң bе? 90. Oğul üçöv. Bular qanchani tuğan bolsa? 4, bunысы 3. Buların sütü var mı? Var da boz 7 ayda. Bular da soluğu başlap turdu ja? Ya. Sütü tartıla başlap turdu ja? Yok, уже запуска. Запуск, ha. 7 aylık boğaz edi bular. Bulardı qanchadan? Arçanda 90 milyon. Bular 90 mingdan. Жақсы. Az номеріңізді айтасыз, арт жағынан тартайын мен. Так, мына базардың ахуалы, мына уйлар. Арт жағынан көргөзөйүн. 8-7 айлык боз уйлар. Телефон номер бересиз бе? Assalomu alaykum. 709 0709 05 05 20 96. 2096. Bular қақта турат эми? Шоповта. Шопоков айылында турат экен. Чала бересиздер достор, боз үй керек болса. Ол кунайдын кимдики? Assalomu alaykum. Qanaş, yaxshisiz? Qancha surab atasiz bu? 95 ming. Magazin bahası şunca. Bunun kaçkan bu, kaçelek bu, kanday boğaz mı, etke 7 aylık boğaz et, balası vurulup durat ekan mına уже. Onda olgan. Parodası kanday bunun parodası? Alatau. Bu 118. Bu kançan tuğdu bu? Bu ikinci tuğdu. İkincisi içinde önce ikinci tuğan bu. İçinde emi tuğ Hiç yemi tuğut dedi ikincisi. Tigi dağı ikinci tuğ. Abi onsa da ikinci tuğut ha. Tak bunun kança süt beret bu tuğanda? Bu da buyursa 22'ni verir. 22 verir. Bu da Alatau ha. Alatau. Жақсы. Bazar bağı verdi, suradı. Ver işte. Kança? 119. 119. Vermediniz. Yok. Sizdeki magazin bağı bular. Agaz uca çeçilip kaldı da. Çeçildi. Çeçilip kaldı. Жақсы. Oğluşundan aytışka tuğ. Болушун айтты ма? Экөөлө сиздики дагы барбы? Öyle mi? Экөөлө. Каякта турат бул уйлар? Petrovka'da turadi. Petrovka. Номер бересизби? 770 0770 52 54 54. 52 54 54. Çalыңыздар достор, мына эки уй. Боз, жакында той өтүп. Оларды сурайын. Бул кимдики экен мына кара? Алла. Кимдики байга бул? Байга канча бул? 125 mi? Kançanın tuğdu bu? Birinci tuğ. Tuğuyla şu. Kança aylık boğaz? 7,5 aylık boğaz. Bunun parodası qanday? Galıştın Alatau aralaş 125 min 7,5 aylık boğaz. Onda olgan uy. Hazır nomerini alabız. Tak, bonus kança bayka bu? Ana? Sizdeki mesela? Bunun 95 liradan. Bu 95 min. Жақсы. Ейс hazırla turdu ha? O bu kimdeki mağaz? YouTube'a katışıyor. İkinci tut 125 min. Boğaz bu? Kaç aylık? 8 ay. O ökö sizdeki var şunda? He, bu narkı. Narko balalı mı? Yok, al birinci tuğut aldı. Na var? 7 ay bu. 7 ay boz, birinci tut. Bunun parodası qanday? Alatau. Buna gel. Bu kança surab atasiz bu? 120 min. Nomer beriңizчи. 700
5 0705 85 02 29. 85 02 29. Boğaz uylar. Çalıverесіздер достар мына. Nerede Muzoğlu uy. Kimdiki eкен yani? O Muzoğlu uy kimdiki? İyisi yok mu? Так, мына Muzoğlu uy. İyisi yok eкен tappadım mına. Jelinderi. Nerede daha bir ala uy turат? Bu yoqda ne var ekan? Yürüyle koçpar var va. O kimdiki ekan Allah? Satıldı mı bu lan? Yok, satadi. Вот это продано deydi. Так, bunisi qancha ekan? Bunda soda bo'ladi o'xshaydi. Boz o'xshaydi bu. Mana. 150 ming. Egiz muzo var mı? Bu qanchasi tut bu? Birinchi tug'anda egiz tutdi bu. Oho. Жақсылап реклама qilish kerak ekan. Bu parodasi qanday ekan? Parodasi? Çalıştır. Paroda Galıştin. Egiz muzovi var ekan mana. Qarangizlar. Muzovsini bu yoqqa chiqarasizmi da? Tartib qo'ying, yaxshilar. Sütü qancha var bunun sütü? 18 litr sütü var deydi mana. Birinchi tut. Бағасы qancha bunun? Ақша qancha so'radasiz? 150 ming. Жақсы. Qancha bozor baho berdi? Qancha? 135 ha? Nomer beresizmi je satılib ketaveradi? Aytыңыз. 0773 Beeline 79 01 17. Dostlar çalıverесіздер мына егіз музоо менен. Шундай болгон уй. Qancha айлык музоолору? 10 күндүк ha? Erkek burgaçı ular. Ekөө тең, бучок, erkek. Мына бучок. Бука. 150'ge satılıp tur bu. Onda çoğun buka ekan, 3 yaş, 4 yaş. Gidete. Yaxşı. O uy kimdiki ekan? Dörtke emas o uy? Yaxşı, bunun iyisi yok. Sizler qaga ketesingер? Noqat. Telefon nomer beresiň. 554 0554 314 314 514 514. Atı canım kabul. Atı jönüm kabul deyip. 2 saat 3 saat. O qancha oldu ekan tay? 70 mi? 70 ming ha? Urgachi erkek? Erkek. Erkek. 70 ming aldım. Alıp kettim. 4000 so'mga ketyapti уже bu noqatga. Жақсы. Qo'shqo noqatga. Даже Qizilqiyaga чейин barmi yo'qmi? Var şu номерға çalıyorsun apara. Ушул номерге чалсың апарабыз дейт. Мына музоолуй дагы. Qancha ekan бул музоолуй? Qancha so'radasiz? Erkek burgaçı. 130 ming. Erkek. Qancha sütü var ekan? 16 17. 16-17 litr süt var. Mına erkek muzovsi. A, monsichi? Anı bitmedi. Sizniki emasmi? Esi yo'q, muzovni. Bozorga olaman. Tak, bu 140 ming ha? Bu qanchani tug'an? Bolor, magazin bahası 140 ming ha? Magazin bası içinde 7 aylık motoru menen var. İçinde 7 aylık torpog'i menen deydi mına. Paroda Şvets. Qanchani tuğdu dediniz? 3-cü tuğut. Paroda Şvets. Qancha sütü bolot hem? Bilesizler? 15-25. Olmay. Bu qancha oldu aka? 160. Tak. Bizi kız çaldı bu. Bu paroda ne eken? Paroda Şvets. Boz bu qanday bu? Je sağan mı? Qancha aylık? 1 ayda tuvattı. Narqıda sizniki da shunday?
Так, екі үйдің иесі мына. Номерді айтыңыз. 0502 Швейц керектеріне 0502 30 30 34 35. 34 35. Екі тоқол. О, монсы мүйізі бар екен, 40 болып тұр, а? Жақсы. Чала өрестер достар шуа. Ушun номерге. О, Кунажын кімдік екен, а? Бага, сіздер кемес Кунажын? А, боларшы. Міне, бұл емеге телевидение ғой. Ютубқа. Алынған қаншадан алды екен? Ютубқа шығарады. А, білесіздер ба? Оларды да білесіздер. Бүт водительдер жүктеліп отырғандар кетіп қалады, естер исінде жүріп базардың. А, жақсы. Базардың ішінен жүктеліп отыр олар. Жақсы. Арқы базар içine кірейген. Ичиден кіріп тартамыз. Мына бес жақтарға барабыз, bu жақтарға. Bu жақты тартып келдік. Оба! Nerede? Muzoluy. Ақсақал, ассалаумағалейкум. Олекс, daha geldin bu mağa. Келем да Sen сізді. gelsene malum etken alalım. Қойыңыз. Var geçti. Қанша сұратасыз? 100. 100 мың. Музол менен, а? Tartmasın. Қаншаны туған бұл енді? Çünkü Менде уйлар бар, менікі еме алып қойсын. Мақұл, тартпаса. Әр базар тартам, өтпей қалады. Қанша болды Тайбайка? А, сатылау. Пол тияж ғой деймін, бұла? А? Bir жарым жаш, полторашка. Қанша сұратасыз? 120 мың. Жақсы. Өже қанша сұратасыз ұйға? 85 мың. Боз бұл. Январда, а? Bir ay қалып тұр, 8 айлық боз ашында. 85 мың. Ama o ala öyle kimdeki mi? Kunacında. Бұлар қанша сұрадасыз? Ол ала 60 қара. Ama ол 70. Тоқол қаншаны туған бұл? Birde tuğan ha? Ama onusça. Bu ekini tuğan, üçüncüsü içinde. Üçüncüsü içinde. Telefon nomer veres mi? Ya. Telefon numarınız. 0505 0505 70 71 27. 70 71 27. Dostlar çalıverестерна 3. Bir kunacın 2 uydun neyse. Oşun nomerde. Şimdi üçüncüsü. Sömlet koy. Toğu alıp gelgen nemer. Sağan uylar tutar tayağını. Kanca ekan bu? 79. He. 75'ke verelim zaten. 75'ke soda ota var. Жақсы. 75'ke berem deyik. Bu yerde boğaz uyga deyim al. Tak. O kunacın. Bayga kanca ekan kunacın? 100'te otam. 100 bin. 95'ke verem. Boğaz mı? 7,5 ay boz. 7,5 aylık boğaz ekan da. Жаңы тума. Tepe. Үйретіліп тұр. 100 мың сом дейді. Жақсы. Музолуй. Қанша екен музолуй? 110 мың. А бұнысыча? Бұл 100. Жақсы. Бұл жерде сүтті үйлер тұрады. Қанша екен бұлар? 80 75 Онысы 80 бе? 75. Бұл 75. Бұнысыча? 80 мың. Жақсы. 80 75. Bu evde. YouTube'ga. Bu sütü kanca buluyor? 80 bin. Kanca sütü var? 15 litre sütü var değil mi? Celinleri. Kancan tuğan evi? 4. Ha? 80 bin. Yaxşı. Evde. Alatoğlu bu Şivits peken bu? Şivits Alatoğlu aralaştı. Aralaş. Kanca sıratas? 115 bin. Kançan tuğdu bu? Ha? 3. tuğ. 3 tuğan. O simental kança? 120 bin. Ya. Kaça? 20 günde tuğ itteydi mi? 120 bin.
Qanchani tug'di bu? 4-sini to'ydi ekan. Yaxshi. Ha, o qarachi. Ол 8 айға жақын болды. Екіншісін тойды. Ikincisini to'ydi. 8 oyga yaqin bo'z. Narko shvetskiniki ekan bu. Qancha voy ekan bu? 80 ming. 3 paroda. Qara, sari, kurang. 3. Ona aka uylar. Allah qonajinlar. Ular neyisi kim? Jana kletka ko'ylak kiyib olgan bayka öyle. Ana жақта жүреді екен. Yo bayka. Esi жоқ ekan. Bu qonajinga qancha so'radasiz? 80. 80 ming. Sizchi bu qara uyga? Amerikanka paroda 100 ming. Bu qanchani tug'di? 4 tug'gan. Bular sütlü bo'ladi bu. 20 litrdan oshiq. Bo'z bu? 8 oylik bo'z. Yaxshi. Все болды kete. Kun ochilib ketdi. Mayga bozor. Bozor bor. Qancha berding? Bu yerda qara uy, cho'ng uy bor ekan. Qancha ekan bu aka bu? Ya. Bu qancha so'radasiz? 160 ming. Qanchani tug'gan bu? Lekin туған екен өзі. 3. Bo'z bu? Qisir yetkay bu. Ну, возможно, босс, потому что там время. Ha, Белгісі екен, yaxshi. жақсы екен. Cho'ng yaxshi uy ekan. O, avay qunajin kimniki ekan bu? Bezi yo'q. O Shvets turadi-ku, Shvets. Kimniki ekan aka bu? Qatpaymi? Ma'qul. To'qol qancha so'ratasiz? 80 ming. Qanchalik bo'z bu? Yanvarda to'ydi. 1 oy qolib turadi уже. 80 ming so'm deydi. Onu olgan uy. 1 oylik. Bozor olami. 1 oyda to'ydi. Так, bu yoqni ko'raylikchi. Mana aka. Bozorning ahvoli. Butunga patingan qolib qolayın deydi. Bulchiqning ichida. Burada qunajinlar turadi. Saralar. Saralar. Sütü ko'p uylar toyoq sen. Qancha ekan bu aka? 85 ming. 4-sü bo'z qancha? 7 oy, 8 oy bo'z. 8 oy bo'z. 85 ming. Bu yoqni qaraylikchi. Neler var? Allah uylar tartaylikchi. Bu Galıştinka qancha bu? 40 ming. O kimning uyi? Qancha so'radasiz? 130 ming. Yaxshi. Qancha sütü var? Hozir 10 litr bo'z bu. Qanchalik? 2 oylik bo'z et 130 ming. Yaxshi. Alaykum assalom, qanday? Шunu келтек. Астартын бірінші туыт. 2 жыл қызыр қалып қалған ой. 2 жыл qisir qolib qolgan uy, ha? Birinchi Birinchi tuğ. tuğ. Hozir bo'z bu qanday? 2 jumada to'ydi deb qo'yaylik. 2 jumada to'ydi. Mana jelinler jelin chiqarib qolib turur ekan. Yaxshi. Жарықтан, нарақтан. Nar yoqdan o'rgazayın. Qaçıp turasiz aka? 135. Birinchi tuğ. 135 ming. Yaxshi. Telefon nomer beriniz. 0703 60 qancha? 0010. Uydu qarangizlar buna. Çalaverasizlar.
Порода Алатау. Жақсы. Мынаке базардың ақпалы. Берді дағы бір жақсы қой тұрады. Қанша екен бұл ой? Кімдікі? Есі жоқ. Кімдікі деп алып тұрап кетер. 3 жол сұрап. Бага сіздікі? Қанша? 120 мың. Мұз осы менен бе? Қанша литр süt var hem? 10? 120 мың. Жақсы. Тағым нелер бар екен bu жақтарда. Видеоны аяқтайық қышойыз. Жылқы базарға кіреміз hem. Завтра кеше алайық. Құрсақ ашты. Достар, видеоға лайкты басыңыздар бекер. Башқалар көргенге дағы себеп болады. Каналға қатталып кетіңіздер. Өрде құнажындар. Бұл құнажындар қаншан екен? 80 мыңнан. Бұлар боз емес пе? Россиядан келген. Бұяқтан лебі же Россиядан келді? Бұяқтан лебі. Жақсы 80 мың дейді. Жақсы. Аман болыңыздар.